waishilizi watukufu wa he radio nukta FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waangalizi watukufu wa he shabakatil internet ya Inoussa, na salamu hoju ya hanyu mubasharatan ranzinda harumao mji wa ezi moroni hunu garim nikaoni hawa jimla ifumao haruma enti ya hatu ubonyonti mbidungao na nyimjoka uridunga haruma ezi habari za hatu za Comores Inoussa na salam hoju ya hanyu, la plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance aux Comores vous présente Madame Nzima do ipangao lejelehola hezi habari za hatu za Comores za usiku wa leo inu, na de mada ihalikanao ni raisi wa hedaula ni namna ya chagulwa no wa Comores hukaya kajanikiwa ya rezi wa kofia itwashi ya jeado zungulia ye miji ya he masiwa mahsusu de miji ya henga zija yosilo mission ya he raisi wa he daula yanikiwayo no wa Comores. Raisi wa he daula hanikiwa jukumu ya ufikirlia ye maisha ya haina usiku ya huwa kazi yodo mission kuu yanikiwayo raisi wa he daula mkomoro fakamati rais Azali Asumani rizamba banundo uka Obama rais ya ruma ya Marekani ya pepe ya haswifa njema Obama ya ruma ze dola za Marekani engedo hanza yanikiwa masiwa ya komorianu ya yarume usiku zima hajoburi haze nyile zinjemvi wakati watu ladhimu zinjemvi. Barack Obama Xi Jinping raisi wa hedola ya kinanchi ya Shin enge hanikiwa mfumo mzima komoriinu maswama mane ya komorianu ya yarume, basi ngamuhambi ukaya hajo zingamanyi hamzingamanyi homle yode namna ya heze tabu za uruma Comores. Ezi zingamanyo za uruma Comores zinuzi zingamanyo zidiro ganzo vraiment raisi ya kenadira na faliki ewa uriruma harmaiti rais Azali Asumani inuma hamitsanu mahasita ngorumo wa Comores inuma hamili na mezi ya hezevoti za nyumeni za humazi uzili na kumena shenda zifanya wa mahamili na mezi ranzi ulo raisi uriruma obande ngari wonao pezwa matsu yoka yedira ya hoa huzingiza haurambe de faliki ya haho ifaliki miji minene ya henga zija ifaliki miji minene ya henga zija ufaliki namnaje wandro hahongwa uhambi yao ukaya kuna ujaurumensi inu paka mati rais Azali Asumani iti mpaka wansaweni wa hutoi iti mpaka wa misamihuli mjini wa hutoi iti mpaka wa shezani lambwa nkuu wa hutoi iti mpaka msanga juu ya dimani wa hutoi iti mpaka kwa malawashili wa hutoi iti mpaka mbeni ngoma wa hutoi iti mpaka ikoni jabal wa hutoi iti mpaka misuje wa hutoi iti mpaka fumbu ni ngome wa hutoi iti mpaka dembeni wa hutoi. Ya Rabbi
ya Rabbi wa Komori kwa jaunika mission ya hemiji hiyo ya mpakani sitokaya mpaka uswale juma ikoni mpaka urengwa utsinzwa zembuzi mengo miili ni wambeni garona ukaizonongo ntutu izonongo ntutu Saidi Raisi heka ikoni wahulalika wavaya wazade watsungwe ya maua zedagila zihimi zihurenge eizo desijoka ubadile maisha ya hoa Komori eka wambeni wahimi mkono kwa mkono wenawe Rais Azali eizo desijoka ubadile maisha ya wana wa Komori ngardhanio ya ukaya yedira yefaliki hiyo lazima ibadilihe harmaenti karina uja ukabanu bade karendo honsini mwetu irabi karina uja ukabanu rikane ustarabu wa siasa hamanda uo karina uja ukabanu yaborifu karina ushinda rizizie shabakati l'internet karina ushinda rizizie sha hozamba iyo wajibu rizambe rambe tside namna iyo wa Komori kwa jaunika aminifu Rais Azali Asumani ujaudo zungulia harme mijia hatu yotilo mission wanikiwa do hangalia maisha ya haina usiku ya wa Komori ya kemema aba haya Rabbi bo konseye bo ahali mashawiri wa rais wa daula gobiro bo tasiwe de beti salami wende wambie rais wa daula ukabanu wanukuti Saidi Rais wanukujenda mbeni wanumbeni wa uriwu wabongela vimu mzabudu wamochafiu yafanyeze nzia zonsi piano wende mbeni yejindwa hangama le conseiller ilo haukailo chui la conseiller samahani lambilane zesibusi ilo chui la conseiller kwenda bo conseiller bo ali mashawiri bo tasio soni mwe rais wa daula wa manzishia hawatsa hamonane wawoni rais wa daula umambie maisha ya huwa Komori namna yaliyo abaha ka enda zihindi Saidi Raisi wa Komori ngwanzamba hinduwale ataamu bil hayati maisha ya badiliha c'est vrai ye mtoto wa coronavirus ngeye maisha ya badiliha kartuyenshi maisha rakauyenshi 2019 kartuyenshi maisha rakauyenshi 2018 zenongozi badiliha Komori ngutsaho ireo yale abaha gushihundo habaya na nkodo omkate wa dipe wa hula Komori ngutsaho abaha nguhundo habaya na nkodo Saidi Rais wodo muhima wanikiwa wo waho wa Komori hunikiwa muhima ulibe warumishi wa kisirikali wajabati hakaya yizo wewe gofanyo bravo omshahara huo eyaliwa katsushinda yahunda mbahindu ya hala Saidi Rais eniyaliwa katsushinda yahunda mbahindu ya hala omshahara nguo mtutu hemaisha yaliyo omshahara Komori yaliwao kwa tsudungana ne maisha ya haina usiku wo muhima mrwajina hata ilambabi titi yaliwao daima. Bravo monsieur le président manango mlibo daima sha lazima yashihule katsushiona yashihula maususu de sheireo
hujana shawiri Saidi Rais, hujana shawiri mwafaka, huremewa koti nefikira wajaniyo wazima ni serikali ya hao ya heze 5 miliard 500 million za utini ya shiuno mabahazazi wa hensi ya hatu shabale bambo kejoha wale bambo kejoha Saidi Rais zila nzima mengoni mwize fikra nzima za lazimu uzihundie shawiri abaha hujana shawiri hamandalila, hujana shawiri hamandalila dalila Saidi Rais wane serikali yao shabale bambo kejoha ngabo mashawiri menji kabisa. Washirizi watukufu wa Radio Nukta FM, ngabo mashawiri menji kabisa ya lazimu ya enjeziziwa hojumale shawiri mwafaka walitoa. Izo ndizo zilindwa wa Komori, wa Kansi, wa hulinde nizo. Shawa Komori kwa Kansi, wado hulinda, wa usiku ujoka inda ikoni. Wende waziniwa, yelele mama, wotilo usiku. Wa Komori wa Kansi wa ulinde hao. Wa Komori wa Kansi wa aunye maisha ya hao ya haina usiku. Wa Komori wa Kansi wa sashie hazi za ufanya. Wakomori wa Kansi wangalie msomo wa Kansi mwema. Wakomori wa Kansi wangalie zihiro na lapitali njema. Wakomori wa Kansi emihima iyo ihusa hontingoni Saidi Rais. Emihima iyo yoti pia wakomori wa ihutaji yao. Iyo ihusa hontingoni. Yabu ya Rabbi buambeni. Yabu ya Rabbi bwa ikoni, yabu ya Rabbi bwa fumbuni. Ikera isi wa heda ula haja harmemi jahanyu, haja hamononi, mumzini ya elele mama. Ema shaka ya huwa Komori, yabu yatoa. Kamja yatoa. Izo tinizo wangwa uje ufanye Saidi Rais. Saidi Rais usikwale wainu ritamani rihanzishie ritamani rihufaliki hamaste rihambie yauka omnyanya wa hoa uzingiza eka wewe ngo uhalio vanunga bwandu walo bavuni wacho wona ukawo omnyanya uwo ulathimu ngona plus omnyanya uwo kautsina plus aba omnyanya uwo kautsina plus aba karjamba ukaya Saidi Rais utiswale jumanda ono wa Comores karjazamba endao jumani harme miji ijo uhurenga ikubali rawe janji ya dausha kubali wa hukubali Saidi Rais kubali nsaweni wa hukubali ukawe rais kubali wa mji wa ezi moroni wa hukubali ukawe rais kubali wa vuvuni wa hukubali ukawe rais kubali mvuuni wa hukubali ukawe rais ekango jokaenda mbeni ino wafe wandu wa ili utiparo jenda mbeni nongo joruma hata zirayulia javu zele juju wasina ukawende mbeni ezisahao mbeni wa mahame kamili yemijimengo mili na mili ya hea mahame kwa tutsaha wende mbeni iso wajohanza zetabu za mabarezili yo harme amahame uhunde shawiri jama shawiri wayahundra harma mabavu menji harme masi wayahatu wayauni auni wa mahame auni lejera la mahame zetabu za mabare wazienchio izo ndizo wa mahame wa ulinda unizo siwa ikoni omhimari lonuo siwa bambao abahamana alhamdulillahi rabbil alamin e bambao ihundu nema ranzilo mjoa hao Saidi Rais karna ujo hibaha sana rihundu nema nku omjoa hao Saidi Rais yenzia yaribaki ya harmi ensia bambao ya hatu do hangu hamde usaikoni
henda obazareha wodo muhima warikalansiza harumwe bamba uya hatu alhamdulillah shukra lillah ekawa bamba okwatuzi shukuria ngamzishukurio bana na Mwenyezi Mungu nguriono ngurishio sisi wana wahe bambao ngarihimidao Mwenyezi Mungu jalla wa iza emaha misanu inu rihundwa ni kheri harma ele bavula hatu na bambao ribakswano mhima wahele pare langu hamde usihaikoni ujabo bishoni ulawabo bishoni ujabo parendaro ulawabo parendaro unjia harma unjia homsanganana ashe hata ubazareha rijo hanza wajau lejera la mitsamihuli Mwenyezi Mungu wauni ekahwende mitsamihuli mjini wende uswali na unao wapiha wareme magoma awe politiki yao kejakiri Saidi Raisi mitsamihuli ngetabi hao pare mitsamihuli wa Johanza zenzia mjomba waheyezi msedie yazitenzi yani huswe galawa zikeza kweli wandu waonao kazi hazi ngazifanyishi hao ngabo twamaya wa misamihuli kamili ile jera la misamihuli kamili ngalijo huremi yakoti homrejei wa hegalawa shatsi dondo wa swale juma misamihuli mjini kaiti na maana politiki hiyo na mkeradhi nyima julungwe mazingiza Azali na mzabondo nyima julungwe mazingiza Azali na mkeradhi hoenda mwenda mwetabisha rais wa heda ula baba nu haini bahanu ngabo majulungwe ya opposition ngabo wandu walo nakili watabi hao ndondo namna opposition iwanao ni namna shida nao na Azali wanu ngabo wandu wastaarabu walio harma opposition wanunga bwandu wastaarabu walio Ulaya walona hikma na maarifa waona ukaya zembe hazahe mitsensense warawao harmale bango la Facebook linu ila nzia ya siasa wengi wastaarabu wana wa Komori walio harmale bara la Ulaya wasikiti hao no mjiba liyo wa opposition na oma opposant wanu singa sibanu ngari wana wandu ikawo kwa jatimu wandu wa marifa wa utendezi wani ila Azali shara Azali hambaye wandu ndao basi wa ungari wa wazao majulungwe yao majulungwe na mfanyi haini mzo kanza mfanyi ngari mtu wauni hamzima kanga nyabo nga mhundao mishahara ya bure ufitina na hambira iswa heda ulandabu na rikeradhi ribadili siasa ya ndrabo iraisi wa daula kana ujo uhafiliha baharinu mijimi huu kabati mji utsomu harumwe masiwa kabati mji utsomu huu harumwe masiwa mji huu simentera zinji na nyumba zinji na wanadamu wenji yasile tafsirini kao mji huu lelu mjimu huu ya umaarifa mjimu huu wa mjibalio mjimu huu narangalie za jiri mbeni na mnungu juzi lebala mbeni na mnungu ngena rangalie ze kalma za heze khutba za wa mnungu ze khutba za wa mnungu bandi waden swabili na ne mnungu utwamro bandi yaden swabili ne mnungu utwamro rangalie mavamana wa mjiwe kaurongowa rangalie sidi wasebezo neza juzi la alama yone sauka Mungu unu mjimu huu simentera mjimu huu si nyumba zinji mjimu huu ustaarabu bashega bo mwanadamu mzima ulo harmo mji huo shekange mustaarabu yabo mji huo usaurendi hamu yabo mji huo usaurendi hamu yani naridunze
naridunze daula inu harma mwendo wa kweli, naridunze daula inu harma mwendo wa kweli. Shatsongeza Rais Azali lelo ulo banu wanzuani wa hubahara nuwa mwali wa hubahara kwa cha hubahara bahari wedo enda uzungulia msamdu kwa cha hubahara bahari wedo enda usingania ukangwa nzonde hula wa hubahara wanzuani wa hubahara habo wasoma laba wajuao izo wawafanyilia harmale panzala imamitsani wallahi ngamzirejezo emana wanzuani wa hubahara lelo wanzuani wa hubahara heze entere zahao nawe ndizo waona wafanyiliao izo lishatsongeza wahuzingizao haina usikuendao wajao tere wajawa huwa wahuzungusa na magoma. Saidi Raisi wanzuani kwa tuta bahari wende uswali juma mahala ni fulani harma leba fula harma yenzuani wanzuani ngwatsa hao entere parce que yemzuani yeju habo tasi yodunga izo Mwenyezi Mungu ya hamba na mtume wa usamalia harma ardhi haina mdu ya saheri zikia hae ya hensaba mwili ya hae wudi mzuani badala ya hem ngazija ya kaunti ya dolindaze telefoni za hendi niye mananya utoka ujalole wachake nsiwa bangweni wadole maeleno hanyisa woka harme sanzapeli wodo mwendo wa ho winji wa huangazija wanzuani tsile namna hiyo wanzuani haini bahanu yali yo habalale buruweti tondenge kakati harma tondenge hazingarawo mbaya kakati harma wamba hazingarawo nkasi ya rabbi ya wandu wao yeshambu hiyo ikansi harma mwendo wa maendeleo mwendo wa tamaya halafu hizo wenda wafanya harma inzuani harma ifafrai shode shatongeza wanzuani dese initiative wazitia nziani harmale siwala nzuani shode shatongeza wanzuani wa wanzao shode shatongeza yemabana sambii na dosari na majafari warengezi twa wazitao mabajani ishode shatongeza yemabana sambii ne mabana Muhammad Bakar dosari na majafari warengezi twa wazitao mabajani ndizo ufanyao harmenzuani ndizo wafanya harmenzuani ndizo wacha ufanyao harmemali izo ndizo rajohanza hujadidishe twaliwe njeze waangalie ze fikira zijoka usababishe maraia ujimla wa hao wa hukubali Saidi Raisi shatsi wanu wa ujawa huzingare wa huswaliti uzingare giri la ijiti wa ujwale giri la ijiti ya hemna mlozi mwikoni ekaro sembasi honkotsoni ende hata yemisihi sahongalawani yo uzingara shejiti zitsokaya shoba hanu na zingara shejiti shinu sina ushichilia amjodunga na nisho nituboho barini nibalwa nemfinede nembasinede zangu lo giri la ijiti la utozingara uka mpakani uende ikoni wa hurenge mpakani uende nsujini uende wa hurenge hai Saidi Raisi Ahmed Bazi waziri Ahmed Bazi waziri wa emisafara Ahmed Bazi Manali Bazi Salim Ahmed Bazi ndo bia usoto kamba ukaye eti mtujini ndo machafiu mzabudo machafiu ndo bia usoto kamba imumbeni se Salim wadalani directeur wa zepor ndo bia usoto kamba imwikoni Asuma Nabudu
waziri mzamani raisi lelo wa hesepad dobe utukamba imwikoni Inoussa benimani dobe utukamba imwikoni lakini waongo alindwa una mission za daula sheze mission za hao walindwa unizo arme mijia hao sido ukariwa jwa ubalie wende wa uswalize juma kwa mijini hao yo sile mission hao na wajibu izo wahutajiwa izo wakomori wahutajiwa nezetwa mana wanikiwa wa Comores ngwa nshio harma shida aba Saidi Rais il a vu que président gendarme ou dube sur le terrain ngedingosi uone ema opérateur économique maana de mabahazazi uhusuze 5 miliari ze banki daula serikali wazitinia shiuno uone eze haziza hao ne banki eze haziza hema bahazazi wa hatu neze banki eze hazinga zendao namnaje baina ya heze banki za kubaliwa zitinie shiuno mabahazazi ile mabahazazi wajue wende waagize duba sur le terrain monsieur le président ngari ho interpelleo usikenti biro iho udwambwa ndrabo noju hawezungu samagari ze juma wenda oswali tunda eze hazine ze vamana za hao wanikiwa fanya izo wanikiwa ufanye angalie maranyia usikubali ukansi betsalami udoja wambwa ndrabo eze miliari nsanu na milioni majana matano serikali nabanga litini yao shiuno ze banki wapase mabahazazi wajue wende waagize ezi hazizo ngazifanchiyao abasa wakomori wa hulao kilo ya bawa hamajana mararu na mingo mitsa na kilo ya nyama hamajana mfukari na kilo ya mfi hamajana mfukari ele shawiri walitowa ulabanu na mezimiili wakomori ngwa jora hushi alhamdulillah wambe Azali hariri shawiri haritoa harmaze tabura kanizo abaha yizo kuna ukansi ho biro ukebeti salami ardi ujuhe udozunguliaze juma wenda hula mezimiraru garjo jabansena ritsoka harmaze tabuzini parce que kabasi wana wa Comores wenji wa hao wahele wao ranzi izo wewe wambao nizo wewe ufikirio nizo wewe wa Johanza ngabo maadui menji walio harme administration ya hao ya hatu yini harme administration ya hatu maadui menji walio harmaze banki za hatu maadui menji walio haruma biashara ya hatu haina mndu yao ngwanzu ya tieri ngaye mwananya yao ye président de la République yo ka gendarme shaika ka bureaucrate izo sisi harmaze falikiza hatu rambao ya ukaya zenrongo nazibadilihi washilizi watukufu wa Radio Nukta FM waishilizi watukufu wa Radio Nukta FM narambilaneze sibuzi wakati unu rirensi ndrabo haukandrabo hafu ndrabo hafu yamba shashako shashanza Gardaniyo ka monsieur le président Rais Azali auka usikwale weinu karisurongo za mndu soka sena mla sinjie harmandogo za batani za komanteri enyibo wa Comores nyinyi mla melebango hilo la Facebook ni ujo komanteri da hubi masakala ni zanga ya komanteri ya hangu kama mjo tafsiri ya komanteri la wayabo komanteri huli komanteri jao sini tafsiri ya komanteri ndari renti komanteri za ndabu lelo kaujaru rongoze iraisi wa hedola ngori mrongo za ubanu lelo
era isiwa hedo landu wori mrongo zao banu lelu na mrensi commentaire bangam amin ya kaya kabasi ndongoza jo hambo harmwe shabakati l'internet yayi era isa Azali akekaishia sine shabakati l'internet ya ba haini ndongozi jilio harmwe ntini raisa Azali nguzichu raisa Azali nguzijuo nguzishio nguzisomo sisi shahatu do uhimari waani ne madui wa Azali hauke madui wa Azali waude madui wa Comores watunwa hanze ntini toka harma ndrabo na miswalata wenda wabana ndongo watiti vala nono vala kawati vala eni utoka uri gabili na tsod la mwa yari gabili chao basi se kangara nzori gabili mdu garjo gabili mdu heni namna utoka anzari gabili mdu ngasulezo kuchu gabili bamono kaini mgamba ngwanzo yari gabili vanu momona kasomrema ya hamziba pale haina mruko hamba ngwanzo gabili shabakati l'internet si somrema ya hamziba pale dia hamziba pale nge narke wadu hinro be message alelo inya hera isi waheda tosa na salam huju ya hanu ala barakatillah gamdani kemana mada fahari ya ini bahanu ulio kwa maana jimla wa hera tio nukta FM kam hutoso na kutosa wana ma walio harma studio 55 ranzinda yom kazi harma ebambao gamdani kemana mana jimla DJ Shingo ngamwende sao matangazo hania ya inswafi hafaida nzima ili habari za Comores bahe yeneze ya made namna ya inezao matangazo ya Comores tosana salam huju ya hanu ala barakatillah.